Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a lilay. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abalo, upat atawanen tinapalabas. Adadwa ang nagarem kanyak. May sa anasingpet abaro, kan may sa alastog abaro. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lilay, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adti ti kape, Roldan. Agkape nga. Tanalampag ita arabi Agyaman na, Lilay. Lilay. Napudno akan ka. Isu apang nga asim. Taikan nak itigundaway amang iparik na iti panagayat ko kan ka. Ado di ti babalasang amabalin mo nga arman, Roldan. Sana kas kanyak amay sa abalo. Kan addandwa nga anak ko. Saan alapad day ta iti panagayat ko kan ka? No ikanak iti gundaway, ikarik nga ibilang ko dagiti anak mo kas nagtaod kanyak. Ipatag ko ida, akas iti panang ipatag ko kan ka. Anya laangan ti ko naan dagiti tao kan ka. Adi ka man la makasarak iti padam asinggal. Awan ti bibiyang ko iti sawon ti sabali a tao. Ngam, Roldan. Pangaasim, di na ko malapdan amang sarongkar kan ka. Ay, sige. Adakan ka dayta. Agyamanak. Ay ayatan ka unay, Lilay. Sapay kuma tamasursuro nak nga ayatan. Kat urayak day ta agundaway. Napiingat nga agrayo kan ni Roldan, Lilay anak. Wan nga rod nanang. Awan makunakan kwa na, tanasaya at matiugali na. Kan, saan amang martag? Nanang. Saan ka nga iduron kan kwa na anak ko? Ngam no makiasawa kan tupay iti may kadwa agundaway. Piliyam tay kasken kwa na. Tamalaksid anasingpot. Nagagat pa'y nga aggarden. Kita man, nagdakkel tay balay na. Ada pa yan dualugan na. Sabali pa'y tay motor na. Saan mataday tadakkel abalay na kan lugan na tikit kita ak nanang? Wen, ngem pakakitaan day ta iti kinagagat na. Swerte na, takanayon at umama iti nateng na. Nanang. Panunuto man na imbag anak ko. Total, nasingpatmat ni Roldan. Awan makunakken ko na. Panunutak pa'y anaimbag, nanang. Nalangarudan anak ko. Inta maturugan tanay. Alas 10 ni tirabi Wan, nanang. Sikamat gayam day ta, Lilay. Pumimpintas ka Mabalin ka diti agaram kan ka? Gumatangak man iti sabon a powder, Marlon. Lakwan ka laeng nusong batam ti saludsod ko. Anya ka diti sa ludsod mo? Tikunak, mabalin ka diti agaram kan ka? Ha? Amom Lilay, nusyak ti pakiasawaam. Saan ka ngagrigan? Uray dua ti anak mo, kayat kalata. Uray aglaklako ka lang itinatang nga isursur mo, kayat kalata. Wanya, sungbatan na kon? At least, adda akpay laamayat kan ka. Tamuket, awanan ti agusto kan ka. Lakwan nak kadiwan no saan? Sungbatan pa'y ti saludsod ko. Mabalin ka diti agaram kan ka? Hay! Inak man la gumatangan di tabangir nga istor, uray adayo. Awan panawin ko ang makisarita kan ka, Marlon. Isumot lagayam anabayag ka. Tagayam, napan ka pa iji istor nila greng. Ijay latan istor nila gring ti paggatangak, nanang. Masurunak kin ni Marlon. Kat no naglastog day di alalaki iso siguro nga awan mayat kan kwa na abalasang. Talastog mat nga men. Diyak kaya't ti panagsasauna. Kunanakit din nga, at least, adda ka no mangayat kanyak. Taagi sursur-surak laeng itinateng. Saan mo latan nga ikan ka no?
Anya ko mano agi sur-sur-sur ka laang itinatang, kat nadalus mo ta trabaho dayta. Iso nga rod amanipod ita, nanang, saan akon agumatang iti istor na. Ano sakti mapan ijay istor ni lagring nga uray adayo. Wanan likli ka maun. Ta mga no anya pa iti maisawang mo kan kuana. Lumiklik kalatan, anak ko. Oh, adtoy. Para ka dagiti anak mo, Lilay. Sagutak ida iti naimas at tinapay. Tapno makaramandamet iti naimas at tinapay. Anya? Amok, narigat yadda pa nagbiagyo. Iso ano siyak ti pakiasawaam. Sigurado asaan kayon nga grigat kadagiti anak mo. Puwera ani nanang mo. Anya? Wala. Ta saan ko nakargo ni nanang mo no bilang? Kasta ka di at talaga ti panagsasaom, Marlon? Anya ko matidakas iti imbagak. No siyak ti pakiasawaam. Alaen kayo kadagiti anak mo. Ket agyan kayon ije balay ko. Puwera ni nanang mo. Anya? Ket no di mo kayat, dito itayon balay yung agnaed. Sana bale, tadamot negosyo. Ket no dito itayong agnaed, mailasin ti kaldero ni nanang mo. Anya? Ay, nagalasan ti ugalim at talaga, Marlon. Ammom, numayat ko mati ugalim. Siguro, addan ng sungbat ken kabalasang. Damag ko, akanayon ka amapaay. Talaga akit di ajak ida magustuhan Kung kunaklang mo ti panagaram ko kadakwada. Ngam kinapod nun jak ida magustuhan. Kasta? Amom Lilay. Dagito'y tinapay apasarabok ka dagiti anak mo. Nangina dagito'y. Agbalor iti 150 pesos. Laang? Katwan. Ay, agawid ka laangan, Marlon. Ngamin, saan asika ti magustuak a lalaki? Anyamatan. Paayon na ka di adagos? Agawid kan! Kat saan ka kuman ngagsubsublipay? Sige, inak nga ro din. Nga magsubliak tulata Tao may kalatar man. Sige nga rod, inakon. Ay, adagam na lipatak. Na, binitbit na matlaang titinapay ako na napasalubong na kadagiti anak ko. Ay, anyan ti ugali na. Adto iti kapeyo, Uncle Roldan. Tinimpla ni nanang. At di matitinapay, Uncle. Agyaman Kasarsarita da ka kano, Uncle. Ngamin, aglutluto ni nanang iti pangrabyan tayo. Dito'y kayo amangan, Uncle. Kaya't yu ti sidaan mi. Anya ayati si Dayo. Naimas natengad da karne na. Ay na, Roldan. Pasensya amon dagiti anak ko, Sumanauda. Awan anyaman na. Ngamin, maayayo ak kadakwada. Ay na, dagulit dagita nga ubing. Awan gayam, ronron, kristal. Anya ti kayat yu arigalo. Ha? Ay na, Roldan. Saanen anasken asagutam ida. Kan may sa, kababain matkan ka. Kang runaan na amangan no sapul-sapulen da dayta. Awan parikot. Ubing da. Katno adalakit di. Sagutak lat ida. Basta pakaragsakan da. Nanang, kunan ni Uncle Roldan, igatangan na kano iti bike ko. Uray siya. Igatangan nakmat iti bike apang babae. Ay, da kayo nga ubing. Di kayo nagbain kini Roldan. Ikan na kami iti bike. Di kayat mi. Saan ka di ading? Win amanong. Win nanang. Tiimbagak agatangon na para kanyak. Kat color pink. Color blue mat kanyak. Nag-thank you kami kan kuana, nanang. Yay! Addanton bike mi. Ang bike tanto adwa iti paraangan. Manong. Ading. Ala, ingkay nga rod maturugan. Kasladyak makaturog amang pampanunot, nanang.
Uray siyak, nanang. Alakit din, ingkay maturugan. Tano saan, ibagak nga ibabawi ni Roldan ti bike yun. Inta nading. Sige, intangarudan manong. Good night, nanang. Good night, nanang. Good night, anak ko. Yes, addan ti bike ta. Addan dagiti bike yo, nagatangkon. Sige, boyong. Agyamanak iti panangawit mo iti may sa bike Awanan yaman na, manong. Sige, inakon. Sige, agyamanak manen. Ala, Roldan. Impay-pay summat kang tigimatang iti bike dagiti anak ko. Nakababain mat kan ka. Adday ta ka manen. O, anya. Magustuhan nyo kadida iti bike yo? Wan, uncle. Nagpintas. Thank you, uncle. Amuyo kaditi agbike. Amo mi, uncle. Ngamin, bulbulodan mi ti bike dagiti kaya ayam mi. Mala. Agan anad kayo iti panagbike yo Saan kayo amapmapan iti highway? Dito'y kayo lang paraangan yo. Wan, uncle. Oh, at iti merienda, Roldan. Agyamanak Ni, kita ang dagiti anak mo. Naragsak da. Kamatin na ka. Roldan. Gamnas kan laan ti alalay kadakwada. Gaputa ang mga nuday takit di mo ti pakadasgrasyaan da. Di mo itulok ang mapanda iti highway. Dito'y dalatan paraangan nyo. Total, nalawa mat. Wen, Roldan. Agyamanakan ka Aywan gayam. Intun Domingo. Awisan kayo ang makimisa. Kalpasan ti misa. Intay agpasyar. May mayat mutlaang mo ikuyog ta dagiti ubing. Tapno aginjoy da. Awan pagdanagam iti gastos. Siyak ti makaam mo. Roldan. Aywan gayam. Total, agisursur-sur kamat itinatang alakom. Anya nga ta, numang lukat kalaangan iti istor mo dito'y paraangan nyo. Iti kasta, saan kan amabannog nga agisursur? Dayta ti planok. Ngam agor-urnungak iti pagpuunak. Siya kung timangtad iti pagpuunam. Anya? Kaya't kaatulungan. Iso nga umanugot ka kuman. Kan maysa, uray dinak kayat, tinapatag, matulungan ka. Dayjay gayam Roldan ti karkarit mo. Gapo ka dito yung gatangan na dagiti anak mo iti bike. Bike laang. No kayat mo, igatangak pa ida iti kotse. Mabalin ka di. Agawid kan, Marlon. Tawan oras ko ang makisarita kan ka. Umay ka nga Rod Arman. Apay, di na kayat? Ado ti kwarta ko namsa. Amo, Marlon, awan mayat a babae no kasta ti ugalim. Nalastog ka unay. Di ko namgit di, ni Roldan ti lastog. Agasam, inggatangan na dagiti anak mo iti bike ko no? Ngam inutang na matlagayam ti pinaggatang na. Anya? Amom lilay, napudnuakan ka. No aklunan nak. Mangipatakdarak iti dakkel abalay apag naadan tayo kadagiti anak mo. Puwera ni nanang mo. Isong aklunan na kon, lilay. Ay, kas kalamang lukluko akanayon, Marlon. Ang amala, tapno sardangan na kon. Daytoy nga rod ti pangadang ko. Saan ka akayat? Awan panagayat ko kan ka. Saan ka nga ayatan? Iso adila mabalin. Agawit kan. Anya? Siyak anataer alalaki? Pinaay mo? Imposible. Agawid ka kit din. Taadupay ti aramida. Sigurado ka di na kayat? Saan ka akayat? Nalawag ka di? Saan ka akayat? Oh. Agsapol ka iti babae amayat kan ka. Nalawag matngatan kan ka dayta, Marlon. Naimbag ta na sabat ka dito'y dalan, nanay. Gapgapok iti balayo. Ay, kasta ka de, Marlon Barok. O nana, binastid nak di anak yo.
ako namlan na pintas. Nay, aapay nga yakas na ti panagsasaom iti anak ko. Kat talagamot anapintas. Ibagaman kan ko na, tasan ngagpakpakita kanyak. Anya? Gaputay gatangan ni Roldan iti bike dagiti anak na, binasted na kon. Apay, di na ayaam mo, nga adupay ti maitad ko kadagiti anak na. Ay, ala, inakon barok, kat agawid kamutan. Ibagam kay ni Lilay asaan anasakit tinakam ko iti parang paay na kanyak. Kat agbabawin to, no apay adinak inaklon. Ay, jak amo no limpyo ta panunot mo, Marlon. Ala, inakon, taawan panawon ko ang makisaritaken ka. Ay nahuan anak ko, kasta ti imbaga na itay nasabat ko iti dalan. Ang mga noan niya laditan di sasawan na kontrakan ka. Ay, baybay anyon nanang. Total, amumot dagiti tatnaon noan niya ti ugali na. Masurunak kan kwa na. Pinaay ko ni Marlon. Gaputadyak magustuhan ti ugali na. Pudnoan na taer akas iti kunana. Ngam nagalas met ti ugali na. Kat kumusta kayon nga ikan ni Roldan anak ko? Saan mo kadipay asinong batan? Ay ayatan ka mat, Roldan. Napanagnagak ti kinapudnom kanyak. Kan kailiw da kadagiti anak ko. Ti kayat da, kanayon ka kano asumarungkar dito'y balay. No kasta, aklunan na kon, Lilay. Juan, Roldan. Agyaman ak launay, Lilay. Agyaman ak launay. Iti kabiitan a panawan, agkalay satan. Ha? Un Lilay, agkalay satan. Nakasagan ak amang ikalay saken ka. Nagkalaysa kami nga rod kini Roldan, Mr. Lonely. Kat uray nagadu ti sasawan ni Marlon kontra kada kami, saan milata nga ikang kano. Tinapatag, naragsak kami asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Lilay. Agyaman ak pagayam Lilay, iti daytoy apakasaritaam. Ket kablaawan kayo kini Roldan, tanaragsak a pamilya ti binangon nyo. Nagasat ka kankwana, gapu tanapudno ti panagayat, ken panangipatag na kada kayo, kadagiti anak mo. Sapay lakuma, taagbalin kayo anatibker, nga uray anya pa'y ti sasawan ni Marlon, iti liklikudan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lilay, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.